quando tu kasi rata Grupo respeto nem macam do trina família bot que era sakti já cormetan sula ia haune a vida sai botan salva maluco minha vida bisole masole o so que la tama bisole masole o lore mai amle que jinso so que la tama que espetel kra sakti mong alin ta perbela so gati 80 tung la di King Kong ne ameleki Ultra Timor Leste harga mate que besar o que se canota priguli fali na ro ahi tu sai warga hore mate masosa ne mos la sau gati so Kung Fu 1980 Atung ho respeto ne asla belehan duki oru na fating hato respeto e kes glória dame va mundo ne bese gradu ame hemo na fere e kesa dulas mundo e he mestre ide educa ne aluna tu sai baat atu tiro kare prepara o look bala musa ma krega kilat o de fiar me his kade hela det ma foi in bele krot tam hanu mala husu licença ma ka foi in bele lipa es ni a doutrina nunca desfama julga ema trata emana los amni sistema barak ma la gosta coco te patarata disculpa la per culpa tamo ola los la parte ba amne familia amleka quando tu kasi rata Grupo respeto nem macam ne doutrina família bot que era sakti já cormetan sula ia haune a vida sai botan salva maluco minha vida bisole masole o so que la tama bisole masole o lore mai amle que jinso so que la tama que espetel kra sakti mong alin ta perbela so gati 80 tung la di King Kong ne ameleki Ultra Timor Leste harga mate que besar o que se canota priguli fali na ro ahi tu sai warga hore mate masosa ne mos la sau gati sai mane bonito ne bonito mos tem que ir oratório samurai hala taruto antes haka termine luto lanara ba muno plano balada fui canano tamba o agora muno hela ba diabo ne laço ne muno ba ema ne laço mai russi quanto bisbiso ne mai la russo gosta das fama ema nima primeiro e que es la arbiro Otomai nesse russo semak sala semak los ni aceite tu la fierba russo pasker duki ouro sirama controla amnia luto mas que tarbiro la respeto legi subuluto amleka quando tu kasi rata Grupo respeto nem macam ne doutrina família bot que era sakti já cormetan sula ia haune a vida sai botan salva maluco minha vida bisole masole o so que la tama bisole masole o lore mai amle que jinso so que la tama que espetel kra sakti mong alin ta perbela so gati 80 tung la di King Kong ne ameleki Ultra Timor Leste harga mate que besar o que se canota priguli fali na ro ahi tu sai warga hore mate masosa ne mos la sau gati ela lo sema qualquer tempra modo la mer ohang mos la baber malu metin taker motivação honoring a me respeito a tu musi duki pasker mong alim bot bigger every feet full of respect amleka quando tu kasi rata Grupo respeto nem macam ne doutrina família bot que era sakti já cormetan sula ia haune a vida sai botan salva maluco minha vida bisole masole o so que la tama bisole masole o lore mai amle que jinso so que la tama que espetel kra sakti mong alin ta perbela so gati 80 tung la di King Kong ne ameleki Ultra Timor Leste harga mate que besar o que se canota priguli fali na ro ahi tu sai warga hore mate masosa ne mos la sau gati Make it back again. Make it back again.
Dulu kodean che era sakti sanfrado una conoscidade o foi in macatene watene ne se ne che era sakti Ami moço maianelas tu busca problema mas moço maiane a tu cria unidade tu cria unidade ba minha nação Timor Leste Barak maklagosta a minha organização vai ver a minha preocupa com a minha intenção a minha fati foi esforço tô na cono e a nação tô na cono e a nação ela precisa tudo escolhe ela cara contribui ela cara com unidade barasika e a nação ia a coto vou ali makna cono dali karabat mai kariko criminoso quando barulho ni larang temi detonaran que era sakti semak laku nesse semak laku nesse que era sakti Era sakti Kera sakti Kera sakti Tempat penjuru Kita cari saudara Tapi Tampan tunduk Kepala jika musuh di hadapan kita tak penjuru kita cari saudara tapi tampan tunduk kepala jika musuh di hadapan kita Apona que calambó Hanoi etamonia terus tu susah Motililingo di suno Haro hambanai maroma Odi koroma O inga pati meva Raden totong dindarto Aminia ama idane Ami hadomi Raden totong kindarto Aminya ama ihane Ami harohat bao O se morisi aminya lara Se suling hamutuko aminya ra Ami sei aburas no hatutan buat bebe O anoring ayami Raden totong kimdato Aminya ama ida bebe Ami adomi Raden totong kimdato Aminya ama ihane
Lagu ini ku persembahkan untuk semua saudara IKSPI Kufu Kerasak di mana saja berada. Salam Jinso. Sakti itu perguruanku, jurus silatnya perpaduan kungfu. Satu salam kami, salam Jinso. Guru besar kami Raden Toto Kindarto, Ketua Umum kami Bapak Bambang Sunarja, Padepokan kami Pusat Madiun. Keempat penjuru kita cari saudara, saudara, mari kita jaga persatuan dan perdamaian antara pencaksilat agar selalu tetap rukun. Rawatlah mawarmu agar mekar dengan indah. Jangan tunjukkan tajam duri mawar, karena itu kesombongan. Besar kami Bapak Raden Toto Kindarto, Ketua Umum kami Bapak Bambang Sunarja, Padepokan kami Pusat Madiun. Keempat penjuru cari saudara, bila ada musuh pantang tunduk kepala. Kita tak kemana, tapi ada di mana-mana. Wahai saudaraku, mari kita jaga persatuan. Perdamaian antara pencaksilat agar selalu tetap rukun. Rawatlah mawarmu agar mekar dengan indah. Jangan tunjukkan tajam duri mawar, karena itu kesombongan.
Pancasila agar selalu